Lighting, no, very bassa. And of all, when you have I no pay me chiamo. Na, me gidi say, Mumubia, when ye. So me papa, edo chidi ampon and anonum assay. Say, when I'm the homo born a doye so, now a kaye. I didn't na, the ye, and yasumpi. Na anopa die me no me gidi se wa wo ho ye maybe I also temi nkafi bia na obusua ene wasefo mu nyina sumdue ne bokọ kwan so ye de awrade ase. Good morning brother Peter. Na on se eto de bia me no ensem bi wo ho na ekoso a da bia me kase social media aba ye ewiase a enipa nyina yetim. Yeah, nenam so be ni bibia or the fa social media nti. The o Kenya sasem or the fa social media. The o ka futu sem or the fa social media. The o siesie awade or the fa social media. Enne awade mu enkita hodie. Enne awade mu nsem kora no. Enne ye de kwatena antena ma mefe chese ye de ba social media so. Akane no na ka ye de fa mamle ne ma ne kwan so. Ne mpanyina tena se ne yakasem. Benenam social media ba no aye tuntumfo bibia ya abuse no abrofo no create ade no se ye de be the positive eniema ebeboa ama wonum kanko eniema wonum efense wonmo ye no ebetimi anya hini ye de enya so opportunity ni bia tisefon kane na nipa bebere nyi so fon no megidi ye passe eniema bebere ho na wohunu kane na enipa bebre nyisu internet no enema bebre ho a wonte benne obibini adwene ono ne de wode yensem hunu ko a era so wode social media no be di atem wode be ka dwamansem wode be ka nsem ehu hia era so wode social media no ebeye comic eno a na bibifo nim babrofo no de social media no take a lot of money says ya metisu ameka say who hunu sika TikTok for omoji free me ho. You don't know. Data na me use no. Wonum use sa data no. Ene nabo me. E ma mitimi use social media me use no. Ene ntimi nua no. Ade aba ko se hye no so ne se. Si aba be ni pa na yete wona bibia ba ye nyina participate bi no. Eto de bia ye participate a. Ye participate ni yie na nyansa menem. Eno be de atufo na adekro potinti a me baaye no eni wonu se na anu yi asem baaye ya yenuanom asanteman ekọ wonu ankasa sase so ye nkranza sase ye otumfo na setu opimso bebio nyame kese ono ani kuropon ono ankasa ni kuro chekireye na ode man ba fopem awrade abasa ba fopem ene ne yere etena so na yire wu yewura ninkonya yere awu wo kwakoye amamle ne amane akosie ne yere akokora no achi ya tese ababa wa bide akora bi one nam ho wo so no wo ekomfo ya sebitano onhie ni perfin te se amadoma nananu munsuo edi wo huni nananu munsuo enim nyansa ensuba ma bi wo ha wo be ma batan ebinom ya brafo bi yakofo ebinom soso aye bambofo ebi ya srafo eniti nananum nsuo na gugu on ma nwene se onum nyina suban ye baako da bi ebi a wona ye woye so ho na soso eto de bi a yenuanom bi wo ha ena mo fairness a onum ye diti asantenti abara amadome ye onenam waye no ho so ye konfo baaye oni abrantie ya no wo brichi no ho ama ne sachi nyina tuntutuntumi onum betena ho be kan sembi asem onum be kan ye de fa ne se eyan koranto to fi wa na social media ba ene yenum nyina nya opportunity ne ete so ena panyin bone yakoka ntokwa mankwara panyin bone na najima bedu akoka ntokwa mankwara ne selfish interest inti wa instigate hatred wa instigate war e de ato nipa ebinom ntem egu awade egu mpanatwe egu adanfofa amanunkum twi abeto obi a one ne yonko tidwomu a kane na ko onmu edi nkomosere ena obi adan nani esanse obi mpese one ne yonko bedi nkomo bi ni nyina na adwuma bedun sa no nwuma ni bi no
ne niema wo hyase ye ya ne ni abra ne ye ka ho asema bakosema no wo toto no ase ne enim se edi asem beba ene timpanyin ti se so bi opanyin no otifie no se hwemfa no ho ebeto brebi no ensem ni nyina beba be kyere ne bo na adwuma bedu we afa na hyase mesi bibia ba be kyere ne bo because on no hyase if was shasia kikanye and who is Asante, who is he a king and ever Kosia and Asante Kundakasia Niana for dia and then find Kosia and then find Kosia na adia bakwa meka ama mumwatia sie sipinese abad na adma bedu at the time bato yentemi sabre no no Siedu aye ni interview eka semi se brebi stadium ama na adma bedu se bibisi asesema oso ne ntoma mu ede netena ho emrante wa bebire babonten ebetrati Siedu including a branch bi ase efe no ahinkro president ba ko bi efe no Thomas emrante bi ase o me yatachi ma hene body guide wono babonten betrati yenua be ma Siedu aka kire Siedu so onye bema na Siedu so ye bema wo mera tachimai ana wo mra doma ana o muka asasem emuma mama buy video live 4 good hours edi Siedu attempt from sabre no kopem ahomrache ese Siedu wato no hoto ne nipadua hoto entafo nyina ho se Siedu yetani Siedu yaboa entafo mo a muju kageti ane adwale mo mama ba ene ka asasem wo nyina de kire Siedu lady be ede brother daughter na wasesa ne din no aye ne foforo because of so hunu senkrofo hunu no no ya what to Siedu yi ho kan sama kase de kire Siedu se so ye be ma no otwadua na se ye wo no no won ye wo no ye twa ne dua gu ne dua mu a oyo be ma on kotachi mai ame ye hwe abra sankrofo no ebe ka asasem no afei ye be hunu obi a ye fa ne India ma TV bedi Siedu atembe kasa atem no Siedu no nko na wogina ho se santinia wo defend no ho santini bia me video amfa mwa Siedu na me hwe me obi a me de meni ne hade me yedi hwe ya so obi mpo a me kan emum de me kohuni ne se abrantie bia wo ye adwuma wo pemso radio eba bonte be ka se presenter for no bi ana bloggers ni bi so onu pese wonu interview obi efa menhia ana se interview obi fa opem so ho a enye obi bia no betimi interview no na akofa nipa bi akotena duase sabre no so nipa woni Siedu kasa na duase no no tena ye ama presenter no ka kasafin e de kire Siedu na so Siedu amete ho to you still na nkrofo yi babonte betrete Siedu ne de Ghana fo ne mu asantefo ne bi mo ho abra na Siedu se wo bi aka wo fight for no one life you didn't see India my TV kase se Siedu jimia wo be ma ya finish Siedu esa se wono aitania bua asantefo edina edi nkoa woni Peter Paradise obo Peter Paradise din ebo yenua bema bi ono so oye frafrani wo boni di wo matam to wono mu eto enta nofofo ho India ma TV wo wie ye no de ba Peter Paradise so en wo say o mun kura hu Peter Paradise address no mbe finish Peter Paradise Ghana fo moti internet de so mu ene mu kasa e kansem editia Siedu kansem akase se Siedu nya santini no me kasa kyeremo me sana me ye ne se no me de mam warning enya se me hantan anase me muade na emu me kasa kyeremo se wo binim no babonte ne mu nsem hu na mudie mo na mo be kyera santini a kyera santini asantefo nya kanfo asantefo ye nya kanfo asantefo diverse people yan twimamo ne amode ye nash no a muyi nash ba akoma no no ene nash so obi kura ba betia santiniti a nash betena ne ba bia dwene no ho no ye mammo kwan sa wo Siedu ho ye mammo sa kwan no
Siedu ya wona santimem tete na santimem. Ni fruma ne maame echi ade e ba ye no e ba santima asase so ho na yesi ye. Siedu ya santini mapa wo ye pure typical Asanteman. Siedu menhia na onyine ye. Asanteman ensuo na Siedu anom. Asanteman ne ye ene wo Siedu mu. So akwa wo ba wo Germany na wotimi kwaje German passport man abra he Ghana ni na kasa oba no Germany a may God punish you so kasa Siedu onye Asantini. So wo ba UK na wotimi je UK passport and now friend British because of okra British certificate. Ko he Siedu ni birth certificate so e kire say ye wona Asantemem. Ko he Siedu ni passport e kire say wo ya Asantini. Eniti ye ma de mode ye na hye no ye repeat some mistake ni bio. India might be di nofufuo nyina atem wiye no because of Siedu Peter Paradise. And ye nua baba ma ba ko bi so no so fe ne Siedu ana bibisa. Wotimi gina ho di nofufuo atem to won mo ho. E ka kire won so mo tete fom ensama kase India ma ka ye mo ante. Eno akire enna wono ayi e fe ne say obi ase e fe no doma Europe. Ebe so Siedu mu. Wone ne nkrofo be so life ma Siedu. Edi Siedu atemwa mebi kan no fofo. Ghana fo na boto wono mahu. Na mani afra na maso asi. Santime hu se santini bia empo abe video support Siedu na meche. Me yedin na mehwe because satam no na metu. Eti me ho niema bebre. Ba ta abrochire. Enwu na bebre di wachi. Eniti mehwe na mewra ho asoso na metimi nya video because ba bi kura metena se ya video na meni bi. Afia na manya da foforo. Eso na me de medi coach amasa hwade. Eno achire no. Ana obi ede Ebunomai TV odasani won mo ye video akrobi de Richard Pedro wo di Siedu attempt threat Siedu wi ase threat nyina Ghana for mo ho o wi no de tisi nofofo so en wo di nofofo temato won mo ho Ghana for mo ho efro won so won mo ye mo epesia na o mo nantira papa mo ho ana no maso asi eni ti won ma threat Siedu ache Siedu so ya fa no pokuware ni wo pokuware Siedu santini be man buoduro na won suro ja one ne nkrofo na won mu suro tuduro ma no yonko be ma entata ne hunahuna no wona mo se wontimi ma tachiman ti Siedu se wache na do ma hene atena ho a wo ye be ma wo mra tachiman na Siedu so okay me ye be ma me hunu se me yoba be ma de e na bo me ho enye oba de so enti se mo mufri 70 mata chimania ene me ba na de mo pase mo ye no mo ye mema mo so me ye mema mo nye na Siedu wo ko tachiman ti me pase me busa wo se e de abone na Siedu aye Siedu se mo se mitimi mata chiman eni pa no no kasa no so mo ye mema ana mo nti the phrase of Asante kasa no ase ana one more no better ke Siedu ni nyina efri Thomas so India ma TV doma Yilopu efri odasani so efri Richard Pedro efri nkrofo mo better ti ni nyina ne nkrofo bi o mo so mo yetachiman ne body guide ya o better ti o mo chi saa na man butu ho better ti Siedu ni na o nyina e mema ti Siedu ko ho no ene o se mabatachiman ba mani ha esa so wo ba ye no e mema no o mo trete no o mu ni ho Emma no on mo trati Siedu no mo ni ho. Emma no bie no ho trati Siedu. On mo nyina di na temto no ho to no fofo nyina ho di no fofo atem. Ghana for mo ho. Mo ho because of say friend Siedu no. And I want to Siedu ano ase ana. Osei edu ani Siedu. Osei edu ani Siedu. Waya santini mapa yennuanom a mo opese mo kye wonu mu free ye ho na mo ti wonu mu free Asante ho no e ka free tete am ka kire ye se Asantefo ye ya mo tiafo ena no fofo da gomba ni mosifo be ware ye ne ya tenten no on se aye ye da wonu se ye ne mo be ko ho ntokwada wonu se ye ne mo be ye hu debate da eza se ye ni mu de
Is as I say, and some of 4 class or no pedua, and just as I say 4. It is a most for. Nay, ye the gumba for. Be a proud. Yani Jehosa so more memma. One more memma and Munyan for Ankasa. A yasha memma on me the gumba no for. A yaka one. Nasha memma no a momo from who be a binum brufono. A yaf one mototo. The gumba no for would dear Santifuat Mocase, one no mamaniano. And it's in a Santifu and feno. Tini all so many colors with you mono. Ye were tum, ye were brown, ye were coco, it's as if we are miss. Asante and yakai, a 4. It's more buck and 4 dear Mocasante and Asante, ye yaka 4. Asante 4, a can 4. Asante 4, a can't, I can't go to be a casante. Eh, sister, or so wig is a sapo, Bessina quay. Blood and so, Bessin wash. We say when it decons. Oh, Bessin we get it as a body. Oh, be penny pacorona wig and the sasha the oti baby as what to be paid. And it's Asante 4. Yenye a car group. Name of majority of that Asante people are that car group. Name of Asante no mono. Ye were banda 4 wom. Ye from one of fan of 4. Ye bini sampa. Ebini jamara. Ebini banda. Ye wokorongo 4 wom ebini bedu. Ebini sekwa. Eni ti Asante 4 nye akanfo tom. Ye wada gomba 4 ye mu. Ye wo mosi 4 ewe ye mu. Ye wo maprusi 4 sisara frafra 4. Onu nyina ka ye ho ene echichira Asante man. Meme ni adwuma Clement. Me no ma me nyina ye ni adwuma. Eni ti agya me ye dem ko adwuma. Obi a me ni adwuma de. Wa nwra kra ba e wa kase me ni adwuma. Wo so asa aba. Eni ti de me ka nyina de se. Obi biala mpre e ma obi intimidate Siedu. Obi ampene. Santini bi ampene ma obi. Ye mo Siedu asenwie mu da. Wono si Siedu ye bema. Na Siedu so onye oba. Oye bema. Eni ti ye mfa obi biala ento aprede emfa mo bia. Ne ba we di me ba ba ku bi wo ho kwase ba kwa be frem ti me mutu no kakra. So eni ti ye mfa Siedu emma Roma 4 mo na senwie enye dwuma Siedu ya Santini wo kora wo ho kwa ya Santini ya wona Santime mu ho ye wo ne kran ya tete ne kran ye wa Santifo bebre ho kran Asante nkro ne bia so ne ho matampe obi ya Santini ye wo na wo win obi ya Santini ye wo na Ivory Coast obi ya Santini ye wo na England obi ye wo na Germany ye wo bi America ye wo bi Canada ye wo bi Australia Austria ye wo bi Sweden. Yet o me Asante 4 na Siedu ya wo no Asante memu tete na Asante memu anyini manhia etwa ne furu mama ne furu ma pro Asante ma sa so da bia samba na mo Asante 4 binom muhunu kasa asamba na mo Asante 4 binom mu na mo ma Asante emu ache mumu binom wa maye mo inspirational speakers yanum de yajimi eti yeba yanka nyansasem mo na munim nyansa eti yentena ho ne yanka nkyira ye maso won mo ntena ho na yede asumgie ye tete ye na obi fa hede si ye nra woni buses o mo say no buses VIP buses no wonim ebibuo wonim bibuo ni pa no won pra no nyame ene di won ho afrisane senyo nyankopon de di won ho afrisane hwe akora keto o be 2 years enkrofo we nam na do ma hene ansem oba ba kekaye ebufuo bogura won mu this is time na sankrofo we nya machine guns a moment ni mu a kono betutu machine guns no obi ebebo obi aka ono hwe anything when you bra would be inspirational speakers yenyimi me ye batan ana me nyimi se betena buchi ma instigate kon e de am obi na so Asantefo momo ni na ho na momo ho ban munya ba ko wunya yade na yade fon se de ya enye bedwam de ka no fo ane so na brayo hei
we baako ebu okabo mu ye ma mu nyi mu Siedu ya santini ye furu matua Siedu de so Siedu fufuo banku apetie truzavi bagire ye ne nedi tuutimi meka nche Siedu nya santini ye wa santini ye wo no ano ye wo na anwona mamu yet ebu okro wonti twi no ye wa santini ye wo na anwona mamu wonti twi no ho na ne maame ne papa no kotra onti kra eso ya santini Siedu oye na no pokuware ye wotoso miensa meditating na mano Siedu ye youth president Asante memu nyina Siedu na akire mema yo ebinum ka no ho wone ye nwa be me spiritual wonum no ma chese wo ma mema na mo maka de ema ye ne mu nyina na tena edwa efe sei ye horo dwaye ema ye no mbakọ so ahoro dwaye ho no ema ye ne mu nyina na yi akohoma na mema asore kasa mo sa ba inspirational speakers na motivational speakers for be kasa Siedu nya santini wan ya santini mu Judas fo na mo ya santifo Judas fo ya yedi mochi a manhia beboyi ana mo ya santifo ane mo amotete opem so radio so no mo na mo ya santifo. Yes, when persuasion fails, force must be applied. Yebeku sunu masibresia. Ya santo abreso ampa. Ne memme ni ho nti no ba besia ko he no. Ene nyame ya dom no wayina na opoku otoso miensa Siedu Elia Siedu osei edu. Ani spirito no onum krofo de amasante mase. Ene wi asese wa mo wa ba ho ban. Wa mo mpeso ho ban. Wa mo wura ho ban. Wa mo ni enko nkrofo ho a obeto wani na akwa 1874 na santiani na santiani na o na betisefo sagranti obetu hye asantefo so kumase be hye kumase nyina na santifo ni ho eniti ene so so ye santinia me pa chow ye wasantesem so be no nya atwem kwan so na ye inspirational speakers so na ye motivational speaker so na ye marriage counselor so na wasantesem wo de sofo do ne die bo apo do ne die bo kro no obi anya na santesem o ya santini sina santini bia osusu nu so asantini asantefo anya mesefo ana pesa mo chesa asantefo anya mesefo ana pesa mo papa asantim asantiman wo da ho no anya mesefo kuro anya mesefo man ye wasantini mu variety bebri kwa enti ye ma mo kwan ama mo betete asantimu saa na mo bo nash mo ahemfo ni bi no so amoye kawes no mo nash sori ya wo bo na santesem ho ban mo na mo fa kire na mo koka kire nash so me pacho ene bi nsi se mo nim na mo frɛ Siedu ka bibi kire no na nanu ni mo bedi esa so obi nyi obi bibi ahwense hu no mo di ye mo ti so amoye mo bloggers na mo pe content ni ade no amadu mabeka asasem no na ko ye ba mu bi ma bi am na mo tie na munim kasa na ye de ye jimi ye matambonefo mu ho na ba bonten be condemn me amadu masem obeka ye no akora keto what me betra bonten be trete the whole measure e trete the whole atiame mu ho na ba bonten e be kasa ye na kamesi wu na nkase woman stand for woman akora ne baye nsem hunu no obedi atembe kan nsem betrete menhia no oba ben satam krominya ba bi kura na matra video muhunu ana ma hunu satam wonum titachi ma himfie nim ho na wonum so enkra wonum tum amane bo eto atwentwie trete akese edi ma ya santiman menhia ani achiame no na Ghana for mo hene chese emude entokwa amumu free se mo nananom entim ni asantefo ankoda no mo free se krofo bi so mo de bonofo ani asantefo okon etie mo ni je ewiase di unjia no twa
wadwere po wo tin fa santema ho no eno na nananom ni nsuo ni abosom nyina de be bu watan awo abrabɔ mu because santini nyo obi abɔ ne bia hwese ni o madam egi ne ma na wo techima hene agya ase se wo ye kontire nsoamenim papa mi mu animtia Dabida metimi kura ya wonana anase metimi ya obaka akire entimi mu animtia na so agya se wotimi pa hunu se abrantie Siedu ababontia be kasa asem social media ne so etimi make statement se ensem bi enam social media so dia na that means nemo e koso nyina ne mrantie ye betena tachima himfie ne de omde ye san na ne nyina na se na naja ase ana kontre na se wo hunu eza se bi hunu se fon da wanim wo si niema na Siedu be ka se be ma ne nenso wo pa mu hufu a wo to de be ma wa na pa mu hufu wa wo ka se mu no wo so wo pem so okura so ma me ye ba se wo ba betwem no ba betie ne nua ketwa ansa no wakọ ana se ne nua ketwa no ho mfa no nti woni ho ana wo se ne nua ketwa kura ka kire mo se ka mo nye opem so ahowoye mo mane mo siesie no achi ansa no watwem ana mo amu ka se opem so se ene sa dia wunua ni ti na ko oba se ne nua ni ho a ene achire chichira se mo amu nim pefe se opem so wodo sronkon ne wura mfi nsoso se na busua ne hini ne bi ne mo etidi enti na nkrofo timi betena ho eye press conference to amane etimi fra opem so san de wula santema wura efa no kumase hene ewo tachima himfi anim abon ho samara ne se wo tachima hene body guide na najase ne mpanifo na moto abi eye kontire ne bi yakom ne bi so eye ayi whatever moye ya mo tachima abusua panyinfo na moto mo tachima nkonwa ho asem we ba ye ne de maba bonten be press conference be de si ni nyina no amane boy emenante etina ho more than 10 good times timi kan sem hunu e disrespect ye wura chia mi moa kikan sem mabrante bi ase afa ogoro fufuo macho no ne so macho me kura mi so we sa ma macho sene no timi kikan sem mu na wo we nana sana wonim sa Asante ni tachima ye baako na mukura ma ye madwe se mo de tachima be ka Asante ho se ne Asante kese ye na tachima so ye kese ya na mo we nana nkurofo ni twatro e ka sa tachima here ya ka apiesie na ne nwa ketewa ene de hu opem so no na mo we afa na oba bonte be ka se o se ko be fa ha be hye ne nwa ketewa do all this one na mo we o se munni mabakosem no kura no ankase wo ho no na so sanse kom fe benti enkura ne ye mo firi se ebre bi atwem ne ma bi amomo antimi anye no mo adwene mo se ne enkura wo ntotofi wo we on madwene wo fom yi na mo fu se won mo ko ama mo in your favor anana firi se sa ne mo on mo ye no edeta no so ba be ka tachima ho anase enkyira ede ba be ka tachima ho anase de chiabodo ba be ka tachima ho sa ne wadwen ye o Ghana na yetie no de hu Asante hene kura no obu Ghana mra isaso wonim se so to mra no mra ne betimi na dikwa bi so ene ti bi bia mra hye de ato ho anase bi bia fa mamra ne amane ho se Ghana constitution de G customary right traditional right to mudia asase no kura na mote so no opem so dia traditionally and customarily ne dia ede abone no wayemo it is so hui mote na otimi make reference about Siedu dia na se na dia kwosoni na na mo ya we eti adenti na man frem rate se abonti po na mo ma man frem rate ne dem an kantro mo se jade mo ye no na dia mo ye ne mam kasa nchechi amesa ye pasumdie tachiman wo sa ba abonti wo sa be twatoro se Asantefo ne be hyehye ties ade Asantefo ni mo ye no especially so mo no opem so nam especially Asantefo timi ye tuturafo ebera wo opeso atake menhia na sa Asantefo ko yen kuranza won man kasa sase so
na won mu betwam na opem so ka won ho ana won mu sisi firi bus ni asantefo ehye ties nana minimala so obi na this information e bra wo na wo beka de a na so wo panyini e wo saka hunu se nkrofo ne te bus mu wo mu te bus mu eti kwa be so wa mo no ye wura nanam santini be no ne ye wura nam a obetima misbehave yantete santini sa ye ne wura nam a yentimi misbehave wo mo na sha ase etotototo eniem de bobo wonim damage on my nana mon prepare na damage on my ne de esesa mo fixe esesa mo fixe damage no eni ti de kan na ne se wotimi hunu se edu asema beka ye de na ka wo se wotimi hunu ogoro se hunu na woto wodi every present day asoma nkra edi bre mahia kase kumase hene ebo din kokudua wa hunu be se de de ote se du de wote abra nkrofo ne betrati se du so oje bema ono so ogina we bema santini bema ne bu odu okukudurufo ne monyamfo na de osi woni de se du no onnim se yakanfo din no sabi na dwere ne wofo wasay adu wo twasuti abeka ne sei wasay adu wo twasuti a obeka ne sei gonjafo bebre na kasa goafo no most of them are immigrated mixed up with the typical Asante people. The Gombafo, most of them are typical Asante people because of the intermarriage. To can in an animal want to so abon so Santini. Most for be typically, ya was a sala for Asante for no matana ye be brinala ya Asante for by this time. On my one first second generation, I was Asante memo. Yo, my principle for the sala for a frafrafua. Omo first second third generation omo wo ma Asante memo. What's the same pan ya Asantini? Be wo we wan kasa we first generation kwakotara Germany. Na wa wo ma no, wo so onu ye German citizen. Aren't you ashamed of yourself? So catch Siedu so Asantini. Siedu a typical Asante man. Or Siedu. Who charity a Siedu. Send your cast na Siedu. Na Siedu na kana any full name. Your friend na or say otutu. But wo friend na Siedu. Na friend no na say na friend no was say na say tutu na friend no tutu ana say tutu so na say tu a wo kan Siedu no wono so was say edu Siedu na wo he Siedu nananom achi a wadwu say di Siedu no edin bi asabi efiri nsuase ye santefo ye mu bia ye mosifo ena wasayadu ne be ne Siedu ye mu bia ye dagombafo ena ye to edin bi te se fere say baku bi na men anope na meka be me refi ni nyina ya santidin ya intermarriage ne wonum so onum sante bobire ni nti the way onum so Asante bobere ni city no onum din no sa na onum ye no ye nyi Siedu mfama mo ye betray Siedu da said ye betray Nash no e bi nsibio ye betray Nash ni ye nim se Nash e be ye akofa sam e de aba enti abra Nash nim na wonim ni ekoso because on we street boys be yenum bi ne nim de na ekoso be na ya be hu de ekoso obi pa onfa na asem kosi di so ni ahade muna wona na wosa betena bonte kase ana ntokwa no a awon fi se kan ye ntimi anko no ena de se nana aren't you ashamed of yourself so be one no kase ntokwa wona nana mo ntimi anko enti ena wo pa kire se tetima afo betimi Asantefo ako panyini timi tena bonten kasa asem wei na wo ya sa be kase Asante hene oye yukuni tachima ya yekofo nti munyina busua baako nana enye woni wu
se obi wa no ka se ntokwa wo nana no montimi anko entokwa na si ho no omoto onyum se natachima ahene se kwachi ame ya no wanya woko a kone kokko enwiafo na ekwo no ntokwa kwachi ame ya suban asa abre na odete ho eniti na nkyira ho doma ho enunti na enkronso atra onum nyina gya de ba koma no esa na ne subanti that's when I want to aso atwam obi mo obi chem so ti sa open mu wanyale anwie amensu ansa na mu madware awie amensu ata hodea papa wan kasa wo de kuruwa ebesesa wade atogu esa za wanye panyini pa edi na Asante wayem obi titiwu ni Asante hene eni esan moma moni samo edi na wayem se ko bi mami one good reason and crofo to one garam say was sehwi etu one garam say ewo a eastern region ewi ani akosa sense oni nyina na edotumfo ato ho eso hu say even in one a day ya release letter free mentia abekasada the man of honesty were too decent onim sane a leader wusuno obesity onim sane e ma wonyina ye common see attack a great leader and it wo mu release letter baku po information concerning some work cost no da me ba cho me ba menya code nti me ko eyi meyi ma ba I want the basadia unya me wasementi na se me hwene de enye me de bio eya me bre pa anti bo se baby a me ko bia na me kura me hele eniti de apese ye ka kire papa so ye jase ye kontra me manti so manti ne ye nti pese me ka so ye kontra na jase e be ka kire de se panyin na ka odwalu ya na kensuasa papa na so wajare awia me nsuo na ta ne za se wanya panyin penti abofra bi enu obese satogu amawo wa betu wade egu so babonten na semosi enkrofo won he damage on maye no wa apologize for sa damage no wo sa kra twantro se tachimafo na no mu dwane no omototo abo dwane sakase no ebie prepare the hospital nana you don't know say e be very fast animal hospital kura on mo da no enkrofo kura fun camless on mucha if you touch my phone be jadi for man on mo ho no e bi no masebo on mo kan de se Asante phone bi juru ho no e bi beto bayide banche no mani niema e bi enya free ride nti e de agumu de yakọ because kwakuju na de Asante woto ho preko a okura so aye kuro aye ekura ni nti e benya ne fo kakra asikumase to one masisi e to niema e na boasi edi America yaso won mo ye ogoro boy na ono de won koma da bi ode won koma Siedu no oye the boys asha se tutututu buo e mo bi kura tutuo e fa bas nim ne sasa na se tu sikadwe ebo Asante ma ho ban na se tutumia na nanom ede na sisikadwa Asante ma konwa kase so nti ne ni party bus nim eso anka obi a esa free basi koi edi so ba bonte na wo panimu esa saka obeka sem na sumdue ba na ka wo pacho se damage aba no basa ye nkura ne ye no tachima hene suma obi a na ne ayi adwin so okay na se de ekoso no kura no ye ne ayi madwin se moate sa monte eti na wasema beka ye de ate ase na se afi na mo babonchen e bia mo social media no mo ye mpanyin ti no mo hwe but wasema utimi bo Siedu din no echese na ekoso nyina hu eniti ne ye kan nyina ne se mo a mote wono amaye mho se mo na munim kasa mo na munim nyansa mo na moni ate e na Siedu nya santini Siedu ya santini obi biala ya wona santimemu ho so background ye anwona so background ye friend say ewe so background ye nkran so background ye fante so background ye ekuapem so background ye
if I say whatever it is. U background yes ma, near who was santimemu ho, na when you know ho, what did you ho, a honor when you know you'll be beer, now will be too quite for the honor. We are santi, typical santi person. And here, Penamo, Siedu, what should I say? What Bema, Bema, so be uncanfoot, Upodia me. Unya Bamis will make canfu Podia. It's as a war, what should I make my yo? And yet, someone will catch a bonnet band away. One must say war, Bema, but I touch mine. Casaron, come, won't just say ya, Nasa day. Siedu, you know, ba. Siedu ya ba. One man born in Tina, I brought back on my handsome son in Quatana said you more, or saw the Timber didn't see her, and on Bab one Timber born in Tina, and some one more Bab to almost 200, and on Babo said in Tina. Santini Bianca Sebia Masedu. Shame unto you, people. As I said, why insist, sir, why persistent to say Jinani, Nanaso? Say, one more be fast Santini in your form. One will say, me was my video about Siedu Dinda. Me never saw be a video, me who will be a video about Siedu Dinda. Naso so often ye near by a hoso. Says Siedu or Bembe Mu. One year be bonny biala. Mona must say war Bema. Omrata Chimai. And also I am now say first on no pokuare or tossme and senti. On slow. And no bata Chimai. Or by a woman man on Becassa Mudiho. And was the miss most me a bama memorata chimai. My butter chimai. The bama nita chimai. It's also a man a car or a bama woman. But when you are some man in India, my TV wahuno. Doma Mayulo wahuno. Wahuno Thomas wahuno. Wahuno a friend say, or does any wahuno? Wahuno a blue GH wahuno. Wahuno won't be and was ah. Na member Mumbacasa sent me a bama memorata chiman. Maba is as a mebama, Bema, me whom mema waha. Wahoo mema waha, because when I move back as or Bema. Et said to Eddie. Eddie, I said to I. Huh? Benu bonny bear pana said, maybe some point it out, so all protect it. The best right. Ya wona santimem, and I will protect it. So man yonko bema intimidating on who your banner on your bema say do kaumbe. Obema protect it. Even a man of freedom. What didn't know buff for the man? Tis a said na mo se ya or no kwa na mo. But the oyi nyina no what time for a baby. It is said needs to be. It says he needs to be BBM ya may any sort the iron. Ne bin ma betina and am waka say asante for ko tachimano say do no asantini say do ya asantini papa sister say do ya typical pure asante man ya wonu wa hene me asantini me shia me ko hoda na say to me hu ne da na poko ade me hu ne da be say do ya wona santimem ho ne nana ya wona nana santimem say do ma me ya wona santimem Siedu yenu nyina santimem de wo no. Siedu ye wona santimem. Wo ka kire Siedu so nya santini. Na wo ya santini. Ese Siedu. Mo pesa mo chesa santifo aye defo. Sa santifo ya kanfo ana. Da bi o. Eju pa che se bandafo nya santifo ana. Na ye yenu so mo ko tran ora no so. Sa se si onum bi o ho no ka anwona kasa. Wo pa che so mo nya santifo. The young so I just send it for Mokotana, a capim roy. So so cookie a capim cassa. Or pie so many sante for. The young corongo for no pie so many sante for. Monsim Huna Moody, not sante for Yakai, not can for, and I am majority. I was sante for him. And until we will not give Siedu out. Amado Macracato will better have Bontrene and I'm panso. On my quack, it's the cause Ghana police. Video, there's video evidence. Or say a picky woman. You're picky woman, old Boga TV presenter. You're picky woman. Because they were the people who were putting the ideas to people's mind. Where investigation be?
There's video evidence. We have to question another my head because I call for was a brunch champion teacher call a man no my head and one cassa and if I was here. Nikki, me alempa. Na wutie ya left why de mamme ana papa mimia oyale ni de wutie ne sa de enye sa why enye sa ko why kokoti de onyale oyale ni de ku betie ne sa. So mesre mo say there's a critical reason it to be a was a yes antiphone. We have to be very careful. Mo yesa we nuanum ya da bia wonum di achi no enye bibia nti o eye odontia onum kai abakosem wo ho so onum moja ebi wo yemu ye moja ebi wo onum to bi ya dia eyi omum biya na yesa o magimi and yesa o magimi and it is so be babonte no sheda ebe papa and when and a very say and ye be me ya frafrani is an over fefe and I santini and mommy very careful near stop wo as I say omo ya santifo pio say yan kase bi an fan support ye nwan beto brebi ye nwanum no fofo no ya wo bi atiti bi etwa bi furuma ebi so betena asantememu ho anyini wo ho ebi so babatadie ya sante ado ye da di kire won munti da bi onu ka santema ho no. We need to all the time stick them close to us. Stick them close to us. I say mo bi bia kwan obi bia o say stand for them. You will be a inspirational speakers. They are custom. Yes, will be a Jimmy. Now say, maybe so in 42 years. At least when yakara. No, my baby jana make kakase hunu. Me bumi wo sister. Manchester Chromia, maybe so when kasa. Bet me baby, me father and father. A year cramming kobida. But there is a time for every season. A baby what you need to speak. I was so kasa. And it needs to be very sensible in support of the good side. Asante hina ye do ma hene de bade papa she ne nsem no yasi eti obi apache se wo hunu said implications beba na meboaboa bofra no na be de brofo e won soko no ka asasem sa bre de mna tere maba no moto no muti no mu nyina wo mu fie festival na se e ho obi ye na fa hye e na akotena ho ne ye invite na akotena na kofa sampa so akonya enye wasam Sampa kunya esha santema se flitite from 1700. Sampa ka santema ho. Sampa ye bibia ye akan. Esha ye akan traditions. Aye because so ka santema ho nti because originally sampa we na fana ni. It is always a sampa the triya and the drums or to the 2 months aye asantinti. Sampa ni bie du ho wan ka na fa na kasa wo ka bono kasa on ka typical asantitwi ko banda wan ka ne kasa anye na fa na nkwa na mo ka wo banda ene sampa na so majority language the majority no eye na fa na kasa ko banda ni anka no noa ne kasa fe na fa na kasa no e bono no onim ka the chi a wo kan eye that asantitwi straight chi ni bi me say nya bese ko bedunu se kwanu nyina obi ate se sie de nketia waka bono pai wanka anya se wa sheda wo woye se kwani se wanka korongo kasa no a kasa waka eya santi kasa so nenne region no din no omur koto so mu ena akwakoye the massive problems wonko enkuro bi ti se bedunu mu ne yejinum enkoto so bi ka bebe ho ana me ana keke onu kedi so ensem nana do ma hene and who is Asante hene he is a king. I have been telling Ghanaians and they are not listening. You are telling Ghanaians say you uranyo hene tigana for nyo de. So you are inciting Ghanaians against Asante monarch. Huh? Since you become a united state, that is no king. He can't destroy any paramount chief.
eso da bia otu bi me hu he can do any paramount chief eso wasiesi mo de ma mo na wo ba bonte de wo as a paramount chief fia we wo so betimi as paramount chief say oba libeti nchira ti se de nchira no wo buru nchira so abra wo nchira nyina iko na wa ba bonte ahai I hear kese o mo ga da nyina ayo tufo no ni tufo ni nsase na sase a wote so no hwa dia na no ma hene asase na wote so no se Ghana mamla no je tradition customary ye norms ye beliefs to dia tradition asase a wote so sesi a wodi mensam no ye na ye once upon a time part of Germany suma no nyina dwini mu nyina ka ho it belongs to two for say to ya bekase otufo ni asase bo woni abre sampa ho otufo ni asase be mo sisase ankoranza because the massive land obitimi koji sansa we nyina asase kase ente say the man pa ene na yire oso woni asase wona upa bonte na be isigeti and na okase and na make sure his name will be removed. The highest is a paramount chief. Everybody should go and find it from dictionary. What time? Kotna domesia and now 2-4 and if I could say 2-4 year she 1 year defeated and he shouldn't sit in his place and say obey many kingdom. A bro for ya sorry oh ya sorry. Once someone after the manifest Toma here, one 70 sika na wutwetwia edi ma bloggers na wokase wo mkase eni afa ba manifest it you wo your corporate you are the first corporate wo na do ma here one sama wakanyina na dia bufo because yes asase na santini bia ba wase domafo wona wo ba na me kwa mabono ena obi yesa o ka bono abakosa so obi a no nkasa bono abakosa hu e ka bro akasa abakosa mo na e ka ene nkrofo o motetachi mai o mo na ka e pache se e be ka o mo abakosa eniti de emeka nyina ne se nkrofo no onu mu di sanse mu no mo amai mo se mo de mu nya asase no bia mo inspirational speakers na e de Jimmy Foye e de nya batan ye da mo se na da bi mo beto bo na ma ka kire se mo nye mo bo because e bi be kamo eni ma we sha se se ba you have to be aware of your surroundings one hwe ye na be hwehwe ni mu a obi be ku ato akire for free and crofo we no mo ntia asemase almost one bo because there's an ideology be say Asantefo buo no se won mo ye de omo moa wo ma dwene dia so muti no eso asantini a wo ka ho asemi ebi te ho sa kuro no a wo ka ho asemi asantefo te ho etimiya mo bi afa na asem ko Siedu so meba mame enstopu me sa baba